Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayê min gudarit ki salav û rêz û hurmet bi we. Ez îşev biçen, ez îro biçen deqa behsa şeva Leyletul Qedrê bikim. Hûn jî dizane şeva çûyîn hema bigire piraniya rojhilata navîn û bi welatê me însana şeva Leyletul Qedrê pîroz kir. û her wekî ji sedî sed zanibe ku şeva Leyletul Qedrê di wê şevê de ku piranî wisa difikirîn ku loma pîroz kirin. û hineka jî digel ku zanîbû ku şeva Leyletul Qedrê ne di bîst û heftê mehêda ye, yani tiştekî were sedî sed tune, wan jî ew jî li ber bayê wan ket, wan jî her wekî tê keve musabiqeyê, em bêr tê keve hemberî yarişmê, wan jî program çêkir û behsa şeva Leyletul Qedrê kir. Belav xwe bidê tişteka ji bo xatirê ku me girê di wek dîn divê di Qur'anê de hebe, Qur'anê behs kiribe, an jî em bibêjin bi gorî rîwayetê rast û durist ê sehîh ku Pêxember aleyhisselatu vesselam tetbîq kiribe, ava me girê de de. Vê em ya keva behsa dîn dike ya divê di Qur'anê de hebe, ya jî divê di tetbîqatê Pêxember aleyhisselatu vesselam de hebe ku karibe me girê bide. Em behsa şeva Leyletul Qedrê bike. Şeva Leyletul Qedrê derbarê şeva Leyletul Qedrê de ayet sûretekî kamil heye. Xwedê Teala ayet nazil kirî sûrê Qedr de. Sûrekî kamil ji derheqê şeva Qedrê de, şeva Leyletul Qedrê de daketiye. Xwedê Teala dibe Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qedr. Divê me Kur'an di şeva Qedrê de me daxistî. Yani şeva Leyletul Qedrê me di şeva Qedrê de, şeva Leyletul Qedrê me Kur'an daxistî. Eva li gora Kur'ana pîroz bi me tê dide zanîn ku ji sedî sed Kur'an şeva Leyletul Qedrê daketî. Gava Kur'an daketî wê çaxê meha rojiyê li ser Müslümana ferz nebû. Kur'an li Mekkê daket. Rojî li Medînê ferz bû. Piştî hicretê sal û nivê şuva ferz bû. Yani 13 salê Müslümana li Mekkê, Müslümana rojî negir, ferz nebû. Piştî hicret kir çû Medînê sal û nivê jî wirma, an jî sal û nivê ma. Piştî wî em bibêjin rojî ferz bû. Yani gava Kur'an daket wê çaxê meha Remezanê li ser Müslümana wek rojî ferz nebû. Kur'an li Mekkê daket. Lê Xwedê Teala dibêje me Kur'an di meha di şeva Leyletul Qedrê de daxistî. Lewra em bibêjin li gora rîwayetê ku em bibê muheddîs, an jî em bibê kesê ku muheddîs ne müfessir behs dike. Hinek hedîs jî dere birêviya de hene, dibû ku rîwayetê wan zehîf be ne zêde qewî û xurt be. Divê Xwedê Teala bi carekî ji Lewhul Mahfûzê em bibêjin Kur'an kamil daxistiye Beytül Izze, daxistiye asmanê yekemîn, ji wir pey derpê gav bi gav qasî pêwîstiya Pêxember û Müslümana pê hebiye di xîlalê 23 sala da ji Pêxember aleyhisselatu vesselam re daketî. Yani Kur'an şeva Leyletul Qedrê daketî. Eva kesin em bibê awî sedî sed ew. Her wisa ayeteka din jî heye di sûrê Beqere ayeta 185 da Xwedê Teala wiha behs dike. Dibêje şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Divê meha Ramazanê ew meha ku me têda Kur'an daxistiye. Hudden linnâsî ve beyînâtî minel huda vel furqan. Meha Ramazanê de divê me Kur'an daxistî. Ev Kur'an hanêne hudden linnâsî rêberiya em bê rêberiyê jî însanlara dike. Riya rast û durist pêşî însana dike. Riya heqî irşada însan dike bariya heq û siratal müstakîm ve. Ve beyînâtî minel huda dibêje ew hidayeta ew ê rê de jî ew rê jî riya wî îşaretkirî. Yani em bê rêyeka îşaretê wî vekirî, kişkirî. Mesela tu dikeve otobanekî, tu dixwazî bî çiciyekî, gava em bibêjin îşaretê wî tune filan mihelle ku yê, filan rê ku yê, filan gund ku yê, filan bacar ku yê. Gava îşaret tune ve mirov sedî sed nizane ev riya hene ecîba kuda tere. Ama Xwedê Teala divê ew riya ku ez ve irşadê balê ve dikim, delîlê wî jî kişkirî. Yani heddê wî, hudûdê wî, helalê wî, heramê wî, em bê îtaetkirina Xwedê Teala tev têda kivşe, em bê kitakitê hatê kivşkirin, riya hidayetê gava hûn li gora wê riya hidayetê hûn herin, hûnê xwe bigin armancê xwe, hûnê xwe bigin hedefa xwe. û wel furqan dibêje
Ve Kur'an'da em bir fırkan heye, yani farka dinabera hak u batıl da çava em bivejin bişurle dıkı penir dıkı dükeriyan tişeki dıkı dükeri dıkı perçe ev Kur'an hani naci hak u batıl sadece hep katan di hak u batıl murnuka tevlihe bıkı ve bısabık jivan ayeti hani te zanini ku Xwedê Teala Kur'an da şava kadri da xisti o şava kadri de meher Ramazanê da ye ama sedî ser rastı بدور دا تشتێک هەیە دەربارەی شەوا لەیلەتول قەدری کشان شەوێ دای ئەوە تشتێکی ویدا کشتونێ تەمامێ حەدیثێک دەربارەی شەوا قەدرێدا هەیە حەدیثێ گرێدایê ئەم ببێژن خەوێ ئەسحابیایە حتا حەدیثەکە دو پێغەمبەر عەلەیهیسسەلاتو وەسەلام دەبێژن من xew di îşev şeva qedrê bi min hat zanîn paşê bi min hat ji bîrkirin divê me xew dî baran barî çum milmeşkir serê nav avê û heriyê de çum secdê heta ew hedîsa jî ew rivayeta jî dîsa girêdayê bi xewê yani temamê eshabiya ê ku behsa şeva leyletul qedrê kirî hineka gotin ya Resulullah me xew dî şeva leyletul qedrê dim deh mehê di deh rojê dawîn deh rojê dawîn ê meha Remezanê dabî hineka gotî di heftê dawî dabî mesela hinek eshabiya xew dî گوتی ده روزی داوود آبی شب لیلت القدر به مهدی دیتنی هنگ اصحابیا گوتی هفته داوود آب گاوا ای ده داوود آب 21 23 25 27 29 دوام 5 روزا دا دوی مرو لشب لیلت القدر بگیره آنجی او کسی کو اصحابی کو گوتی مدیتی ده 27 داوود دیتی روایت گوسا جه مدیتی شوا لیلتul قدر ده حد روزی داوی مه رمضان داویه اوجی 23 25 27 29 اواناجی 4 روز على كل حال ها 4 ها 5 روز به شوا لیلتul قدر جسدی ست کفشنن کشان شوی دای لی انبالا خوددنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده روزی داویدا رمضان ده دکه احتکافی ام بیج جامعه مزگفت در ندکه ده روزات مزگفت دما عبادت دکر لمیج دکر هر وسا او هر ده روزی داوی احیا دکر جویجی تیزان ده روزی داوی دای لید کیان شبه دای نه دیار حتی او شباکو ام ببیجن روشرات ناوین ولات مد و 27 مهدای ان دلیل ضعیف او مخابن اهل السنه والجماعه ننه اوی کو دوی رو مها لیلتul قدر شوا لیلتul قدر دما 27 دای او اهل الخرافه والبدعه او روایتی کو دربار 27 مهدا روایت هر ضعیفه yani hadisi peygamber ضعیف جی dahi her ضعیف yani hadisi کو ام bir rivayeti eshabiye ve hadisinin rivayeti eshabiye her khortna her ضعیف عمل دکه گوا اصحابی جی پیغمبر بحثا خوی خواهد که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ادوینم خوی و اصابت ده روز داوید که رمضان که وی شاقی هند ده روز داوید ده شوی تک دل رمضان بگره اف کسی گو دو ایواره پروگرام چه ده کرن اقواد قیریان ام بی بیدو گوتن ای کلام دو گوتن ای قرآن دو خواندن ای استعمال ده ای ام بی خرقه صافی ده کرن به شالوزی دروتو جازوتی دکرن اوان کسانا دیویابو نکو دو بکرنا دو ایواره بکرنا دیویابو کو روزا 29 می انجه 20 می اف شبه هانی نکو دو او خرابالو خو تهلیل و تسبیحات و وعظ و نصیحت دو ایواره هاد کرنی گره را 20 می باتا کرنی دبوکو 21 می به دبوکو 23 می به دبوکو 25 می به دبوکو 27 می به دبوکو 29 می به ویجا جبروی من تو پیام بالان بلام نکرد مش کسره نگو شوا لیلتul قدری پیروز به جبر کو از دخوازم مخالفت سیستمی لایق و سکولر بکم او دیانتی کو دبن بان شمسیه بان دولت و پارتی و ریخستین لایق و سکولر دا او تشتی کو از پیروز دکن از وان پیروز ناکم کسین دبنی وان پیروز کرنا دا ام به بلعمی کی هی پلان و پروژه کی گینی هی نخواز اسلامت راست خلپی بحثه جبرویم yani tu bahsa Leyletul Qadr dike hatta şvi ra nakeve tuşma bahs nakve ku hukme ve Kur'an'ı tüneyi
شما را بحث نکه حکم به قرآن تونه شما تو بعد نکه گوتنی خود پیغمبر جمع سر و سرور ته در باز نو ظلم و زورداری و قتل آمده که تو جیز قتل آمده سی خواه جوان را الحب دخینه جبروی یلی مسلمانا قندیل دیت تشتی که اسلامی دا تونه قندیل چی؟ موما بدخه وقتا به سلیمی دودایان سلیمی سیمین ای عثمانیا مصر دولت فاطمین هنگ خرافه بدعات قطعانی هاتن ام ببیجن مولدا پیغمبر براءت ام بی رغایب وان شوی هننا شوی دورا درکتن کو تشک اسلام پیتون نه پیغمبر پیروز کری نه اصحابیا گوتی نه کسی تشک بحث تشک وسا کری دوله فاطمیین دا دولت فاطمین دولت کا شیعی بو لمصری بو اوان خرافات و بدعات نوان درکت 305 سال دورا دو هجرت را ام ببیجن لمصری مولدا پیغمبر هات پیروز کرنی مسئولیت جوان کرد مسلمان سنتی جوان کرد على كل حال دو وقتا پادشاه عثمانی سلیم دویمین سلیم سیمین قاب آنی هاد و شغل مناره تونه و لسر مناره من چرا بید خستن ام به زیته بیاغ بدون چرا بید خست خاطر که ها ایش شبا قندیل جوی هاتیم ناو اسلام نگوهرین خواهی تعالی گوتی لیلة القدر قدرة قلت رمضان عيد رمضاني قلت قربان قلت عيد قرباني نبي شكر بايرامي نبي قنديل نبي منديل جبروي هون دين إخوة لقورا قرآني ببيفن جوان ملاو أو كسيكو دين فروشن بازرگانن دين دكن خدمتا بارتيور رخصتين لايقو سيكولر أفين إسلامي هون جوان دور بسكن جيمانا ورا باسش دنيا ورا باشا حتى جارك دن بمن خير وخشيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته